Emin sana birden dedim mi? Yok men sana birden dedim mi hiç? Sen niye ötüp bana karşı tutsun oğlum? Yok men sana birden dedim mi burada da hiç? Bir iş gibi yok mu da? Niye bana ötüp başlayıp bana ötüp? Ma, bir sana birden dedim mi hiç? Çok birden dedim mi hiç buradan? Ha? Kişi razınırız. Ha? Çok buradan dedim mi ona hiç? Çok bir buradan özümüz git buradan birden dedim mi? İkinci bana uyutup karasın sen hiç mi? Buradan bir nam birden dedim mi hiç? Ha? Bağır mesela aşın jaman, çişin jaman dedim mi? Ha? Bratanın breçkilerin jaman diye ettin mi? Bütün kışık dedim mi? Hiç mi? Ben işe yok burada hiç. Kişi razınırım. Koy. Yok ben buradan işe yok buna. Cemil özümüz burası ama başı yıkırık buradan. Ben o işe yok mu? Kiş buradan. Yok buradan ben o buradan dedim hiç. Yok ben işe yok mu özüm ama çizim atırım buradan. Keşirge bolat buradan. Keşirde işkisimin bitti buradan. Buradan ne var işkine yok mu ol hiç. Keşirge bolat buradan. Жалпы ше biz қазақ ше buradan. Biz өзіміз андай жуас халықпыз да ше. Жуаспыз ше. Любойын кешіре береміз buradan ше. Просто biz қазақта андай жуас деп жаңағыдай кешіреді ғой деп ше будет басына бермейсің братан. Жұлып аламыз надо будет братан. Топырақтармен қосып жұлып аламыз, тұқыммен қосып жоқ бұл дедім братан. Кешіруге болады братан. Кешіруге болады. Бір шатпен кешіремін братан. 5 октябрь Әділет Жауғашардың концерті болады, соған 2 билет алып берсін, кешірем братан. Болмаса келсін братан, не берейін маған? Өйтіп қарап отыр маған. Жоқ братан, либо 2 билет алып берсін Әділет Жауғашардың концертіне. Болмаса кешірмеймін мен, үйге барып ренжіп жатамын қазір мен. Братан. Жоқ, маған билет алып беремін, алып бермеймін айтшы братан. А? Ема. Жоқ, братан. Жүйеш, братан. Жоқ, братан, қараш. Өзі ауылдың жігіті, өзім зүйемім, Қызылордалықта, братан. Өмірінде бірінші рет республика сарайында концерт беріп жатыр. Ерте ел жұртына айтады, ауылда мақсат жүріп бір. Әділеттің концертінде барбат деп бар. Ұят қой ертең. Алып бере салсында 2 билет братан мен еш үйде отқан жоқпын болған. Жоқ, братан. Айтшы. Жоқ, братан, демалам ғой. Билет алып бересің ба, алып бермейсің ба? Точно алып бермейсің ба? Братан,